Nakajing Shem Jinglap Bakajing Penpoi Bam Umdi Lingba Katanat Public Health Engineering Kasorkar Janla Shamaulai Kamlong Gababiang Shiki Longying Long Sem Kaseng Samla Maulai Pelun Haka Step Jong Kalai Terik Uyayong Arjar Arpusan Kalawan Banbu de Kajing Tho Hau Chief Engineer Katanat PHE Haringkat Kajing Dawa Ban Penbiang Hakajing Tho Kaseng Samla Maulai Pelun Kalak Kedo Bakajing Yo Hamolai Kumakalong Menta Kalong Tang RC in Chitayo Kataru Tang Shiteng Kinta Nalor kiwei pan kidau. Haba keren cikilat pathai kubor ba Samuel Biam Presiden Ulaong. Baka maulai kadai kabala he bat don bon teliki longying kumta ka kadai ka kongsan ban penbiang. Ulaong baka tenat kadai ban penbiang ya ka nagabenta ka hendreus ngi bat kampen bon ru ya kapor ban sam ni ka bam di syekipat ba. Dengan yang keseng awan kadai nagabenta kan ka pemulai kanika house connection piga video kanika house connection mulai nanta kadai isu ka balas lembak ka baki pai nang song mulai akila community ba bun ba nang biar aki jupun semua segi ya kini bagi la komplain yu ini ka ba naki kwa ya house connection wa pisu tu gi beri mentang kita lang la jong jeng kam ka ba nak kita ba mi na ye kem dem kuat tan bang ban yang apom sekeri de nomor pembayaan nang profit maka ayat ketua house connection itu masyarakat kuat lang menjual lakum ta de henry segawi perlu kalau mbak disuku ba lembaga jengdan Jakarta lagi yo ya house connection kum tu kalau mbak kilap benbiak selagi jong kikam jam bat kebaar kalau mbak ha jaka bentit nagi kadikit kum tu lak bentit nak kata tak la yo pada house connection takani kadi gejik perso jogi nak song snok kani ka kamri kani ka kam ka batang menta kani la slembak sim la yo ban sim ban sim ya kani ka bentar ban ya kendu saki bor ki bahalo ki badi pe ya kani nak dia ka office PHE kada kolong bagi tu khu bur ki kam na jong ki kam de keseng nak ta pada ka manhagani haji sang lamur ban ke tu khu na kam connection kum tu sim la yo asu ban de halo nang re bungi yo alat ban ya kendu menta nak ta ka jengi jadi pai pak nak song snok mula kai bangi pensmo hang ni hapo kalau ha gani ke ni kendu jogi CE kalau ba kepen menengkong kalau ba ngila request CE ba la kunu noi din pun long no egani ke jang anut ke jang pai pa na sosno monai banyo egani ka house connection ka water house connection namba ka PHE ka ba apa kalau na mata gidan lupa gini ke existing ka ba kini ke existing kalau ba kadawa kalau ba niyo tak arsin sitio haksi sitio yo tak arsin kini ke house connection ma yo tak arsin kat ba kabalungo kalau ba kisnong kabalung sabar kisnong mulai pat yo ba andrusin andrusni lanin nyusni haksi sitio kataru kiyo lang ba mistep lanin benbian de kani kadi gejung dong jongi ki pai ba nak song kisnong mulai niwan hang di benni kendu ECE bat ka ek masotrat kalau ba nagal yang jong CE ru yo ba ila suthu ek ni kejeng jadi pai ba nak song mulai ti nagal yang jong iru ga pasotrat kalau ba yong ba nle sedat yang ni ka kam numla ba le lamar kani kejeng bam yo kadi ka isu ka aslam ha po song mulai ya kani ka house connection dan nagal yang jong i lembaga tu city ka bangila ada place i ka bangila request i ba perlong ya kani ba nagal yang jong i yong ba sim khia in hap ni kran ha po ka office ka jong i rekat lambar ki wiki engineer da kanu ka keldi ka bala ban ban solve ni ka problem jong sno mulai tega ka ek basutnat kalau ban nagal yang jong i la ai ka asran ga yong ba in sakhat ya ki officer ka jong i basyan insa dapat dah kena kalat keliti pun orlong ya kini kecing angdut jungi kata kalau ba hakajaka arsin sitio nyo no no rusin lane tersebut minimum la dangi yo tang south sian lane san sin sitio ka de kecing bentoy ko khara tamar pisu thu la dapat tak arsin sitio ki yo tang siteng kenta tang kumbasan spa litar tak bomot asin sitio bomot kalau no si hajar litar kuwi kalau ngia kadon kon real ne nyungon te sitio kon numla bandap tang akan numla ban cover up ya si hajar litar kan nam lagi junun kam jogi ya kesan ki berkoi dan nagal yang jong isi ya suthu bahaya kata ke benta te lau it sim khia ya kata ke benta pasien in saputip sa keseng bat ru in sa pej ya kanu kala utik kala solve ni bat ngla stress bai iru i bai di belong longkat pelong hiru ba lada kisnong ki berian ke belong sebarak mulai ki yo resin stio kasno mulai ke nang he susu kat nami kisngi nak kisngi ke jingbu buri kala nang buon ki suthu ke konsumsi ke bahe ba ke bagi pat nang sosnong ki bun ba ki buat sukhen betang nak kam buat tak ni ki botol su ki lada lupa pasal pota te nakal kat no tam ni nok sosno te kini benta ke bangi la semua sei ban nakal yang jong iru isu thu e kini benta basian yang sesim khia ya kini ka kam te ka kawai parlo sakoi pa ke benta kalong ba habidi pa kini jingli ya kini ki pipe blue pa mulai
ngi bagi dang dan ki bentar ki barang sate tengilat stress bahaya kene ke bentaru ngi ba kene ke kam ke slong tang ko frame ke slong tang ko frame ko ba ngi pois senur tengilat stress bahaya kene ke bentar long ba ngilat tuat jemut na ibat ngilat kelir ka ko pelong ya kene de la de yetu ngi ma ngi tep tu di ulain jong phase 3 dan rei la kadim kana ka phase 3 jong gertes slong kana ru banwan ko nanti na ko mau plak kampat sim lapoi senur nak liang jong iru yong ba iya kan ni ke bentaru in sim khia ka ba shen insa ki sale ya ka testing ya kan dan dapat kini ki pai kena balap ya hanu gidan ke jing bakla hanu gidan ke jing duna balada dan kam nang extend susu ru ya kata ke bentaru nak liang jong i la ong sim khia basak koi perlu bentangan itu ipi ka sno mulai ngam dan bok plat gidan ya ka GGM scheme pi kadang ko selong mentang kini ki saus nong ni thui pi kadang kwar ko thlong ka moyong rem kini ki khmil ti pha ban urlong nok kloi ketika jing tre ketika kam ketika GGM scheme te kenika kam hadut mentaru kadang suki pha kenika ya kaniru ni thui pi kinong saus nong kila persngo pha saka seng ya kenika bentaru hari kai ke pesultanat kalong ba nakaliang jong ki darbar snong jong kini ki saus nong kata ko bang oi pi bene kini ru kla ship khia pha kan stat nok kenika kam dan betaka jing kam jong ki pai saus nong dan nakaliang ke jong iru ila persngo nomor bangila yo komplain nakaliang jong ipai nak song jaga tu gadong kathai tinggal ada persngo ya ECE ya kan bentar ba in perstat ba in kentu ya kan company bakan tracker bakan perstat ya kan tracker ke jong i kanang ba kin pur nolong no ya kan jong aglo jong ipai ba nomor kan ke ski BLC kan nak jengkut katar kan jong tu yang pai ba te henry nak kata kata long ni stress i ba in sim khia kan ni hari ko sotuna nomor nang ai khoble gitu gitu barsnong jong ki sausnong ki ba sim khia lang ya kan kam ba nakaliang jong iru ila de persngo su i ba nakaliang jong ECE ila de pong ba in sakhat meeting sian ya new company bo straight perstat ya kan kam kanang ba penur long no ekta ke jong aglo jong ipai ba nak song jong tu gadong kathai ke jong i te tang kani ke bentar ke khrau e ke ba pisu thu umpa umbi ke bentar ke bokong san jong wei poi ke long ye jong wei poi bre te kani ke basic necessities ke ba angi wei poi man ke singi dan kap te de halor kani ke nong rem ngi wan na bentar kani ke jeng e jong ipai ba song jong i hadir bang yo e complain nomor le diru ifia se kata problem te de halor ta nong rem na kaliang keseng ngi wan ban bo di kendo i ban ga ba e susurat kalong ban kaliang isi i da ong ba inom la ban le state e kani ke kam ka ba kham slab ba kham juat te insa penting yang isian ya kan insa simpur kumba sibral ni arna le kat bakade ke por ngin yesha ya kata manggil aplas lam bak ngi kemen skam bak kam orlong nang tak ni ke jeng anglot jeng ipai pa nak so de ko mola te tangkan ni hin ke yang jongi bat ya kan ni ke jeng pani kendu jongi kamkut tangkat ni ngin sapha ya kan ke city ke jongi sa UMLA badan borom jongi ba price tarwal barpenyang kunjur usu MDC badan borom jongi ba edisar karumloi bat kunjur usu kini ki nongyam kirang ba stong nagi dong ko per ki bayi kendu e kendi gijik e ka paki pai ba nak song jo mola Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya